صوت الحق صوت الحق صوت الحق fandarana momba ny finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valoralina eto amin'ny radio université Mahajanga Sautul Haq ny finoana islamo sy ny science Sautul Haq ny lalàna ara-pinoana islamo Sautul Haq famakafakana ny koroany masina Sautul Haq ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sautul Haq ny tantara pianany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam azadino ary Sautul Haq isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Atikany mbola mitoy amin'ny programantsika makasika hoe le teny misy fiantsaikany eo amin'ny fanahy zanak'olombelona. Teny io mampafalifaly atsika. Teny mety mampalahelo atsika. Teny io mety ny motive atsika. Teny io afaka midécourager atsika. Ary teny koa io manangana tokatrano. Teny io afaka mampisaraka tokatrano. Lelatsika io mitovy amin'ny lion. Ohatra zao ny fihezitsika tsara izy miaro atsika. Fa ohatra ndraiky zao zany ambelatsika fo tsy maîtriser tsika zavatra aboaka atsika aminazy io atsika nentino ateliny. Teny io misy fiantsaikany. Nahafahatsika nahay tompotsika tamin'ny alalany teninazy. Atsika mijery tantana zanak'olombelona atsika mahita fa hoe maro teny izay misy aingam-panahy aminazy aby igny. Teny aby igny navita nanangana firenena sy civilisation. Ary teny io miprovoke ady na koa fahafatesana maro sambihafa. Ketsika miezaka hoe isanandro hoe mijery iny le teny zay fampiasantsika matetika amin'ny fiarahamonina misy atsika. Aitsika zany avy mandeha mandalina hoe ino zavatra fonosiny. Ohatra misy tsara aminazy igny ezatsika zany appliquer-tsika ampiaritsika amin'ny fiainatsika. Fa ohatra ndraiky le teny iny zany misy fiantsaikany ratsy na amitsika zany na amin'ny fiarahamonina na amin'ny mpiarabelona atsika tokony miezaka tsy mampiasa zany teny zany. Tokony tsika miezaka tsy mampiasa zany teny zany. Kenyany atsika andijery teny anankiray. Teny zay ndeletsika niany ty teny zay hoe mampafalifaly tompotsika. Tsy vitan'izy mampafalifaly tompotsika fa atsika mijery teny koa io zany mampatranquille fotsika. Na koa teny io ajevatsika tsara koa teny koa atsika mampiasa teny marina amin'ny fiarahamonina misy atsika. Atsika mampiasa teny marina amin'ny lelatsika atsika miteny izy boko fotsika maneky izy itatsika fa atsika mahita fa hoe afanenty fomba fijerevatsika niny tany misy atsika ty. Io teny io manala hoe désespoir fahakiviana. Ke teny io misy fiantsaikany maventy eo amin'ny fanahy surtout amin'ny fony zanak'olombelona. Tsy ny teny zay ndeletsika niany ty fa teny zay mpiasatsika matetika amin'ny fiarahamonina misy atsika hoe alhamdulillah
mo vehetska mawe indikan lite mawe alhamdulillah zan mo vetska fana vnandin kwe in madikan in ma funusin lite nwe alhamdulillah etskam je dikan lite alhamdulillah zan we zam der tompnaka am le safid zena petskan dikan zani zao maafanta fawe ze safid zena petskani Allah subhanahu wa ta'ala mnaka yuzan tsara mnaka amfianna naka dikan zani zav tajab zewe na lefan Allah amnaka zao fal zao rad zani am li safid zena nino na petskan Allah subhanahu wa ta'ala mnaka zeli dikan alhamdulillah putskandak dikan alhamdulillah zan we zam de tompnaka am li safid zena lefan amnaka na ko we zaw mahe zazan we ma fanta fawe li safid zena petskan tompnaka amnaka yutsa amnaka zavtsazai dikan je safid zena na lefan Allah subhanahu wa ta'ala amnaka rajab zina pandalov namnaka dikanzani zau tukun rad za radam nino am zav zina pandalov namnaka jan alhamdulillah atskam je quel fumum ban information makaskas kalite mention le thème alhamdulillah zan alhamdulillah atskam jewe tin zenteneni zana kulumbelo vanaluan zana kulumbelo zana mbayin Allah subhanahu wa ta'ala vanaluan zan Adam alayhi salam le Allah izna mbata Adam nambayin tek vatan le vatan Adam impetskato hela nandeftoa jusqu'à nav zan Allah subhanahu wa ta'ala na pijguh le fanay tamnino tamni pamnan Adam alayhi salam le Allah subhanahu wa ta'ala pidski fanay tam pamnan Adam alayhi salam izin tiven le is fan tiveni futne lificien tien zavtaton o malaika o angelin lazatamna jwi dira tompno in zavtanambane pamnan Adam alayhi salam tin vana luen zena bwakan we alhamdulillah mo vehe chikawe in maantun pamnan Adam alayhi salam ni laza liteme alhamdulillah nazava manampayezan we lifteninan pamnan Adam alayhi salam alhamdulillah izma kasitaka am lisafize na petskan Allah mnaz lificien zetskem lama yefa is chinisi fa Allah subhanahu wa ta'ala na panisiz am li haswavana zai izna kasitaka am li fisien yupamnan Adam alayhi salam ketsika zan tukun miezaka surtout tsike tombun tan tukun miezaka am ni fenna tsika yumtenwe alhamdulillah anisan ten zevana luan mirak atini alquran atin bukin Allah subhanahu wa ta'ala litin vana luan ozani tatska atin quran we alhamdulillahi rabbil alamin zavatika vana luan litin atin buki atin quran we alhamdulillahi rabbil alamin we zaw mankasitaka zaw rad dem Allah subhanahu wa ta'ala ze tumpni zatutulizao le Allah subhanahu wa ta'ala na ambata lancha sintan le Allah na ambata tan zavatika in Quran amban Allah subhanahu wa ta'ala li tan ko favita izm lazfi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur zavatika li tema vana lone pesen Allah alhamdulillahi alladhi alhamdulillah
Widem Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawat linaambwata lilanta khalaqa as-samawati wal ard lanta sintan sawa litema vana luna lefan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah yo de Allah subhanahu wa ta'ala zinaambwata lanta sintani ai nanou li azavana siezna. Est-ce que comment me dire litin zampiasenulu litin zampiasenul fana mnandu ni qiyama na we mnandu ni fitarana jevatika we in litin zampiasenambana Allah subhanahu wa ta'ala in Quran wa taral malaikatu hafina min hawlihim la'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq وقيل الحمد لله رب العالمين سافا وقيل الحمد لله رب العالمين يتنبأ الله سبحانه وتعالى وملائكة وانجيل زمانينو manautuka miasaikilili عايش الله سبحانه وتعالى هو زن مدير الله سبحانه وتعالى amnandu ni qiyama yu andan Allah subhanahu wa ta'ala mtazana kulumbil na mfahamarinen chiskatam amfahamarinen yon futanulu mtenwe alhamdulillahi rabbil alamin dira am Allah subhanahu wa ta'ala zina hayanza tutulzo safatika zan le ulum paradisa midskatin paradisa midskatin janna لا يقول نفبي ميزكات نفبي زان بتاتسكا فاولم باراديسا بمتين الحمد لله رب العالمين لا يقول باراديسا ميزكات باراديسا ينزف سنتين دولا يقول ميزكات باراديسا زي نبان الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من علم توجع من تأتيهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أمان الله لا يقولون باراديسا مزكاتين باراديسا يواتين جهنة يو hadusne amdo zan lewili kankai amlin atin tsatsando au zanino mayita lerano zem koina obukom tenwe leof mayita atin janna mayita paradisum tenwe alhamdulillahi alladhi hadana dem Allah subhanahu wa ta'ala zewi na pait zehe na pait zehe skam amnino am plasti watati Allah subhanahu wa ta'ala zetsina yiti amniti plasti savatika alhamdulillah fennan pinu islam tukuntika miena atin litinwe alhamdulillah zan tukuntika chimtata mampiasa litin wi alhamdulillah amni fennatika naim zavchatotika tukumizata lelatika zan mitin tin zani sike tombuntan possible no zan nyanata nanwe vision maf nyanata nandan futoya nandele examen nande anon passe examen no va not nyan 20 fonds hez kana tono we non vulan 20 ye le on boka bakan noti hitano we not snage 20 fa metnage 17 anona amba papiancha wi kana kad to convene amba no 17 femme kono ano to kumankasiti kamte alhamdulillah wi zaw mankasiti ka Allah amni safid jab zena tono za adam safid zena mezan nino na pandalov no amnaka it possible ko no zan nyezaka nyana and did come university watch
anao arakaikalenao tonao zany dianao nefa anao avy any tsy tafiditsika am'le place am'le établissement zay milenanao tenena fo hoe alhamdulillah mankasitra am zavatra zay nampandalovana Allah subhanahu wa ta'ala amtsika. Mety possible tsika mitsakaraka asa diplôme B fa nefa ndraiky tsika mety nahita asa fa le asa hitantsika iny tsy hoe tsy proportionnel am'le diplôme zay nanatsika. Mitenena fotsika hoe alhamdulillah meza mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanomezana atsika zavatra zay. Fa ohatsy atsika nankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala mety hitanao le asa nazonao iny kely fa hitanao fotoana mandia fa mety possible nino miakatra placenao amina asa iny. Dikan'izany tsika mila mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mety nitady zanaka le namezana Allah subhanahu wa ta'ala zanaka izy tsy navy am'le nitiavana izy, na hoe izy mety nitady lehilahy nahazo vehivavy, na izy nitady vehivavy nahazo lehilahy. Kaza manome tsiny Allah subhanahu wa ta'ala, io safidy io ny tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Boko le safidiny Allah izy maefa izy mety tsara aminao, fa tsika zanak'olombelona tsy mahay, tsika mivitsy izy ratsy amitsika, fa Allah subhanahu wa ta'ala maefa izy tsara amitsika. Kedikazay miteny alhamdulillah. Hoe tsika mila mankasitsika nino am'le safidy zay napetsika ny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika io. Teny alhamdulillah am'le zanaka zay namezana anao. Kaya zany tsika mitokatrano, kaya zany tsika mety possible nitady nividy tomobile na avy tomobile hafa na azosika mitenena fo hoe alhamdulillah mankasitra zany Allah subhanahu wa ta'ala zay. Mety sasany passe bac tsy nafika izy amin'ino tsy nafika izy amin'ny examen, tenena fo alhamdulillah. Sasa mety possible izy mila en série D nefa le établissement mahita fa hoe tsy fanoko anao série D fa lo anao nino atao afon AD na A1 zay tianao fa anao tsy mety aminao série D zany. Tenena fo alhamdulillah. Fa zo mety niantsy tsapanao zavatra zay fa anao le mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala mbo hitanao na niany na marena fotoana maromaro anao mahita fa hoe tsara fone zay ndenina ny série AD na A1. Fa zany ohatsy ndenina ny série D fa anao mety possible tsy nafika, fa hitako sujet tao zay sarotro mety possible zay tsy nafika. Dikan'izany zany ilaina nino le fankasitrana Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika zo mandalo fotoana sarotro COVID-19 ketsika zany tokony miezaka mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ino am'zavatra zay nampandalovana antsika zo ty. Meza mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala milazay hoe alhamdulillah. Fa io mety anao mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala fotoana mandalo fa io mbo hitanao hoe izy iny raha mety tsara aminaka fandalovan'izy. Mety mbo hitanao fa hoe za zo lasa nisy fotoana mipetsika amin'ino amin'ny vady amandranaka. Za zo mety possible hitanao fa hoe lasa misy fotoana mikorana ndraiky zanako. Ela jiaby somary sarena amin'ny asa fo za zo ty lasa nino mitandreny iny problème zay mandala amin'ny zanako, zay asa nino mikorana. Dikan'izany tsika nino tokony mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala. Na tsika mety possible misy projet any hoe za mety fanandinidinika anao hoe za mety angataka tsaiky mankara zany angatako amin'ny babany. Misy vehivavy kara zany mila angatako amin'ny babany. Anao ndraiky vehivavy fa niresaka fa oke raha jiaby. Le anao ndeha amin'ny babany, anao ndeha nangataka tany tsy nameny babany. Meza fotsika miteny alhamdulillah. Fa tsy hoe anao vola za montena za karaty za tsy maneky miteny fo alhamdulillah am'zavatra zay nampandalovana Allah atsika. Kaya paminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misy raha zany mandalo amin'ny fiainanazy tsy avy am'le eritseritsy nandalo. Mety possible tsy tiany zany. Fa le zavatsy mandalo aminazy iny zavatra teneny alhamdulillahi ala kulli hal. Hoe alhamdulillah mzavatra jiaby zay mandalo. Zao mankasitsaka zao rady am'le safidy zay nampandalovana Allah subhanahu wa ta'ala aminaka am'zavatra jiaby zay mandalo.
dika mety possible any hoe mety misy raha mandalo amintsika tsy nitiatsika na mety possible zany raha hafa niritsika fa hafa zavatra anazotsika mitenena foatsika hoe alhamdulillahi ala kulli hal. Io zany tokony toetsany pino anakiray manoloana tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala zany. Yatsika me mampiasa teny zany itatsika fa ivoany Allah subhanahu wa ta'ala les situations zay veitsika ratsy amitsika igny, les situations zay veitsika fa tsy mety amitsika igny, itatsika fa izy lasa nino transformer Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny situation zay tsy ampoizitsika. Zay zany tokony atsika nino miezaka miteny alhamdulillah. Mpaminao sallallahu alayhi wa sallam izy milaza hoe alhamdulillah tamla'ani mizan. Alhamdulillah nambani io mameno balance yawmal qiyama. Dika zany le avandro qiyama le avandro fano misy olo zany izy fakivo hoe hasasona ataoko tany vitsy. Fa nefa ndraiky izy matetiky mampiasa le thème alhamdulillah le situation jiaby zay mandalo aminazy izy mitena alhamdulillah. Le avy yawmal qiyama le avandro fano izy gaga mahita fa hoe yin le thème alhamdulillah zay nampiasainy tam dunia teto hoe nankasitsika fonazy amle teny zay naboakany zavany izy yawmal qiyama hoe mavesitra balance nasasoanazy le thème alhamdulillah. Le yawmal qiyama izy meta thème anakiray zay nteneny alhamdulillah ina fonazy madio hitany fa hoe manandandra hitany fa nanavotry izy iny yawmal qiyama. Kadika zany atsika mieza miteny alhamdulillah. Misy tantara me ko atsika zany mba afatsika maka lesona aminazy zay. Tantara zany mamba fa hoe misy pitonga anakiray ndraiky izy misy ministre anazy. Misy zavatra mandalo amin'ny pitondra iny zany ministre mamba fa hoe mitenena no alhamdulillah fa possible zo tsara amitsika ne fa tsy haitsika mahazana kolombelo atsika tsy mahay hoe le atsarana amitsika fa Allah zay nandefa izy amitsika izy mahay le tsara aminazy io. Andaraiky eo nisy diandreo niboaka izy niaka tamin'ny ministre niaka tamin'ny miaramila maromaro nandeha niboaka nandeha nangala biby tatiala tagny biby diaby ondrikondrika. Le izy navy zany nandeha nampikondrikondriky anazy iny nalainy tanazy napetsaka na mitendany ondrikondrika iny. Le izy nanapaka iny tanazy tafitapaka niaka taminazy tondrobe nazy tapaka. Le tondrobe nazy tapaka izy niafatsafatsa ministre gago iny zavatra mandalo nambany zava tanakany ino tapaka. Nambany ministre taminazy hoe mitenena anao alhamdulillah fa hoe mety possible mahatsara anao izo. Izy nelo comme Korana iny nalainy minino ministre anazy iny gajainy. Le ministre iny gajainy nambany ministre iny alhamdulillah mety tsara aminaka zany ino le figajaiko ty. Nandeha fotoana maromaro jusqu'à ta zany izy ministre iny mbony gaja izy zany nino pitondra iny niboaka niaka tamin'ny miaramila maromaro niboaka hoe nandeha place hafa. Leo navitany nisy fomban'olo tamin'ny tanan'io zany hoe misy fanompoana tondro ke hoe tsy maintsy maka olo atao soina aminazy io. Ke navitany zany takandrony enty le pitondra iny. Le pitondra iny taka le andeha zany le cérémonie ndro andeha atao soina le pitondra iny. Le anavy andeha ansoina pitondra iny zavandreo fa hoe ty tsy mety nambarandreo satria misy kilema misy antsa andeha atao soina zany tsy mila misy antsa andao sy tia mbelatsika nambelandreo izy. Le izy nambelandreo izy lomez navy tamin'ny ministre iny nivolana tamin'ny ministre hoe zany ambany diso koranao marina hoe tanaka tapaka iny izy nino misy atsarana ambadiky izy fa tsy ny haiko fa zany nometsina anao nefa zo mahita fa hoe le atsarana zay napetsika ny Allah aminazy iny. Namba ministre taminazy azonao ndraiky taminandro anao zay nahagaja za zany teny hoe alhamdulillah mety misy atsarana zany amle figajaiko. Ohatsy nambany za tsy nigajainao
za mety possible namanao zay nandeha tagny boko anao le tapaka tagny fa za le tsy tapaka tagny mety zany ent nataondreo sohina tamin'ny placenao ke alhamdulillah namba ministre dikan'izany io mila mahamba atsika hoe atsika tokony miezaka mankasitraka Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny situation jiaby zay mandalo amintsika iny tantara iny mba afaka tsoatsika lesona aminazay ameko tantara anankiray koa maranatsika izy zany nisy mpianatra izy nianatra le izy nianatra nandeha fianarana jusqu'à tazy nana projet hoe projet nazy ivelany rendez-vous date fanamendreo hoe date tsy maintsy andrakara zay un jour date izy voyala le izy voyala izy fa maheno izy andeha nalainy telefony izay na fianakaviany satria hoe za mbo azo telefony hafa avy amividy nefa taty nambarandreo nisy changement ny vol hoe vol misy changement niova ke tsy nahazo SMS tsy nahazo message iny le izy navy tamin'ny aéroport zahavany hoe tsisy olo le izy niamby iska tany avy am'le lera tokony andiany taontsika midimidi iska ta izy nanontany olo hoe niany ma vol tsy mandesaka koka tsisy olo nambarandreo taminazy anao ma tsy nahazo afa-tsa fa hoe misy changement ny vol tsy maintsy nandeha talohaloha le izy nareny izy fonazy touché projet zay andetony agny projet zay andetony agny zany azoana vola be lasa izy niny nalahelo fa izy niteny alhamdulillahi ala kulli hal hoe alhamdulillah amin'ny situation jiaby zay ampandalovana Allah subhanahu wa ta'ala aminaka leha izy mody izy atiny tomobile mandeha mody izy maheno fa hoe le avion zay nitily ny tsy ela tony latsaka io izy mahita fa hoitina le asoava izy mandalo amintsika tsy hitatsika fa nambana alhamdulillah mahy za tsy tanatinino tsy tatin'le avion zany ke tsika zany volaniko toko mahabetsaka le terme hoe alhamdulillah amilelatsika zany hoe mankasitsika amle safidy zay napetsika Allah subhanahu wa ta'ala amitsika Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza hoe wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum ohatsy ny ovana Allah subhanahu wa ta'ala zany may mankasitsaka anao may mankasitsika mainy la azidanako atombonay zavatra zay ohatsy ny hoe mankasitsika fa Allah subhanahu wa ta'ala atombonay le asoavana zany aminao dikan'izany atsika volaniko maheza mankasitsika tsika migadika am Allah subhanahu wa ta'ala mba ankamahivanina amitsika hoe le tema alhamdulillah zany amin'ny situation jiaby zay mandalo amitsika atsika miezaka mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmana eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga.